temen briu ha Australia ula no yala ka jing hadin ba ula syapo ha ubseng kat ba udang persang ban pelai ya ubseng ubala kelain naka kejat uparlok jong katei ka jingja kalaja hakas ngi sejan jong katayo baladep hakapor ba arngut kirang ba kilalet shim benta ha ka jing lekmen kabala penlong daka kamula state school ban rkhe ya ka jing dap shispa snem jong katei ka skor ha Queensland. Utemen bala hendriu pokendai kerta ula yoi ba ubeseng ula kelain ya ka kejat uparlok jong ula persang ban pelai ya Henry ula syapu kela bunsin. Hadin ba ula syapu bunsin na syadem bat keti ula kempang kendek kelong senam. Wat hadin kajing persang jong kinong trei ka tenat ka kot kakya harengkat kajing don lang jong ki wei ban pentibriu ya utei utemen briu ula klat hatno hasyen. Ki briu ki badon hakatei ke jaka kilap hun ambulans bat don ru ki balale CPR hakapor ba utei ubriu ula kelon hamadan. Wat hadin kajing persang jong ki babun hakatei ke jaka harengkat ki nongtre ka Queens ambulans utei ubriu kendit briu syu bat uklat no sendon. Ong ka clear Burton Shaw kajing kanong tray jong ka Queens ambulance ha kajing ai jing kren syakilat pathai kubor. Kabas ngokmen kalong ba uwei pat ubalah nriu pausnem karta ula syak penkit no syamak ke base hospital bat om don jing ma ya kajing im jong Hadin katei kajing ja kabas ngosi kibabun kila ainam ya ukum uriu shulur ubala len lade ban pelaj im ya uparalok ba marjan.